Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu inkulu indaba. Sila esikulethela khona-ke iy'ndaba-ke ezenzeka ezweni sakhile. Udaba-ke engiliphethe namhlanje udaba-ke oluthinta-ke upenny ntuli. Sokhumbula-ke laphana ukuthi-ke kwavela-ke laphana ukuthi-ke ulaxaze igagasi-ke laphana wey'ngane zakwethu emva kokuthi kuvela ukuthi igagasi selizomholela imali encane-ke laphana engango-2.8. Sibonile-ke laphana aphosta ekuseni-ke ithikithi lendiza ukuthi umphathi wakhe omusha-ke umthengele-ke ithikithi lendiza-ke laphana ukuthi andize-ke aye egoli. Lapha-ke khona-ke esengazuthi khona uzothola-ke amadlelo ahlaza-ke laphana kumsakazo-ke laphana iJozi FM. Abantu abaningi-ke lolu daba-ke laphana wey'ngane zakwethu balishayela izandla-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana, njengoba lo msakazi-ke bebemthanda kakhulu futhi bakhale kakhulu uma ngabe kuzwakala ukuthi akasezukuzwakala-ke laphana-ke emsakazweni iGagasi FM. Abantu abaningi bebemlindele ukuthi-ke mhlampe angahle avumbuke okhozini njengoba beyi-trend indaba zithi-ke laphana sengazuthi-ke uzojoyina ukhozi-ke laphana wey'ngane zakwethu, kodwa-ke simzwile-ke laphana kwiJozi FM esakaza khona-ke namhlanje. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezela subscribe, ucindezela nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichanele, siyabonga.